دخوازن کردا به سیاست بیلن دخوازن هدف جی قادا سیاست یا تصفیه بکن یا جی نکار به سیاست بکن بین نوی خالی بین نوی نقطه آنجی سیاست دموکراتیک جبر ویه که ایریش هدف دکن راست ایریش وان پرچه بون لی هدف الهوله هدف جبوك نا بارتي جريزية نا بارتي كلاسيكية هدف قال بخيا كاس بطابلة داخستني انجي بريا محكمة نكره في سياستها قال بدا ساكن كنت خازن ديروكي بنيرن برا ديروكي بنيرن هر بارتي ما هاتنا قرتن ام بيشتوي حزبنا ام بيشتوي خرط بنا ام بيشتوي مازن بنا ام هيلا جواكي بيتر هاتنا حسكرن البته كي جبوك بارتي ما نهي قرتن تشيش دس مورا ام بكن ام خادي جربين برخرتن ام قال يخا بسياسة دهلن ام قال يخا ببارتي دهلن هلا بيواجويا هل بجارتن دا ام بي الترناتيف شي نين بدها بارتي مانا ام اصلا هيدا بارتيا داجي خدي بارتيا كي دودونن خدي بدهان بارتيانا ام نال كردستان نال تركيا ام بي الترناتيف نينن ام دبيجن في سياسه وانا نحق في سياسه وانا شاش في سياسه وانا ظالمانه ابي راست تكوشينا قال كرد وره راست تكوشينا سياسه ديمقراطيك وره ووالا دركبه چنبرین پر زور و زحمت ام درباس بونه و گیشتنا مرحله روجامیا ایروین جبرویه که تنه اوی تابلا بگهره نرینا هلبجرن ما نرینا گلی ما نزیکایی سیاست ما دا تو گهرین نینه البته که ام جبو اشتیاکی برومت تکوشینت کن ام جبو پسکریکا کرد و چاره سرکرناویا بره و ربازن دموکراتیک سیاست کن و جبو دموکراتیک کرنا ترکیه و کردستان ام تکوشین دادن مشاندن جبرویه که ام تکوشینا خود شخه هر دائم اصرار بکن د پیواژوی سچمه ده ام د بشن او نه وکی د سناتاری چبه نجی وک مخالفت ماسا خدی ماسا ششا او چبه خطا سیمین او باش ببینن او هزای ببینن او اراده بونیای ببینن